nshobora store bamanyisa nagira ngu obwire bw'esabiti ibiri obubahirwe nobumara ahabwa abashubuzi abarukushuburira aha mihanda okuruga rwagati y'orurembo bakazomyanya endijo. Nashaba ngo baratunge barhezi betebekanisa mu wiki ibiri za container zabo zona baziha mu tawuni zirigimo ako je tawuni ya rwagati ya containers ntwenda mwe bizimbe birungi kandi ko tugizire nguto nungi ntwenda muna n'ibizimbe biringwa. Yashaba abashubuza aba abarukushuburira aha mihanda ngo bakwatanise n'abibi ushoborozi aba kanso amukuteka omunkora ebiragirebi cyaba kitariye cyo nibeja kufururwa kifuba aha kuferwa kwabo kugira ngo umuntu arenda kutujemera tahuye twamugambira ntwija kureba ko turamutwarize konka noja kushanga cyamuretera yashoza sente nyingi kandi ezatashime kubashoborize ninga yazo mu mishango yashimiye kuba ayihazire konka abinji abine mishuburo yabeje nabagira ngo ekiragire iki cyabatangaza abashubuzi binji abarukushubura ha mihanda hamwe n'abine za container abagambaho n'umunyamakuru witu bagira ngo iki cyabagwaho batacyetebekanisize kandi tubabanza kwetegereza ubwire obu barukwetenga okubasa kuronde dijo myanya aho kunjera okushuburayo ni inactus ni kintu cy'amatrabura putinga kutsebu kandi cyabari demoralizing usangwa ukasangana wabiriende loan milioni 5 uli ashando mabanga already wabirisite ku business ibo kabyo mwanjacha iba bwambo business ya ati twe twabantu sabo buyambi mutuheho at least ngamezi mukaga kubeni burondo mwanyo ndi kubanga harimo abandi abatandikire business just of recent we haven't stabilized our businesses. Tuletera chendo chitoma program sheruke yamakiretu ko butuko bukalire kandi mu speed aliyo buende ekasu yitwanyireko kandi yitro obutuku tulangire cherekola netunga abantu tunakisemalire ngo kutya pingira osi abavugi ba boda boda nabo hati abarukwisha kubatwamo ekiragire kisya nabone batonzi hano boreko butashemererwa na nebitenso bya kanso barukugira ngo amagara gabo hati gari aharutezyo ahabwo kubati barukumanya ahi barukuza kutora okukorera aribi bakanze rutumya hano haruba akisa tatu korandreke kundre hano abakastoma babaremenya hano abakahikira irurumwa byaru nerurumwa tauni at least bale ndo harenga mwaka ndia saba bateba ibiheshe container ruba abantu babatare boroboro abakatukira ihimba baba ni muhimba bakana kiraba ni buburiye abaga container era tugeritwa umushinge rihimba hane container ni modi cy'abantu we owayisimbira hantebe y'obwa meya wa Kasese municipality Mambo Josepho yajumerera extenso cha kanso arukugira ngo hari hentebe kansambi ahari yabo abarukutasya kuce oguya haga bushango abebyo bushoborozi aha kanso bakatebekanise ekyo kuretaho umwanya gw'abantu nkaba okushuburiraho gwa container village ngo kucerukorwa omondembe zindi omwanya gwo kubabinga bubinga ngo baruga hagati y'orurembo bomugamba je container abulido okugiteka neze kyensaba government nje twalocatingira yonga mu industrial area oba ekifo kyonna gwe bayinza okuteeka village container nafe ne bateeka tumanya kase tufunye village container obwebiro ashatu na kimwe ebyo kwakishatu mwaka ogu buli obukomo obw'abashubuzi aba business nche kwamuka omwanya ogu omururemba hagati y'omuri Kasese benji tebakamanyire nahi baratore obwo abebyo bushoborozi bo bahire gumwengu nibatekwa kutiso mu nkora ekiragireki ekihanga ryo nacyo kuyaho mu ijurano omondembo hamwe no kuzitereza gasha kwa mate Isaac habwa Tayari West.